sipai vek ule kum sang ni somni paruka kan video ma saberatan kumin sang ni somni paruk India Republic Day lomna Delhiya sipai lam le India in ralthuam ṭhenkhat a pho chuate kan thlir ho dona a thei angin kan riat chin kan soifi anga kan soifia lo kara video kan en ho don bok ani mun takin in lo thliranga like te comment te share te po kha rem vekania in du phot chuan ti kha kan soitel jok du ani tuna helicopter thlok kan mu mek hi Mi 17 helicopter ani a ṭhenkhat chuan Mi 17 te po kan ti ome alam dana kha chu eng po ni sela an thlo dan hi duas formation an ti a thlo na te helicopter te jet fighter te hian a hu howan thlo hian thlo dan hing bik hin nei ve a football kan han khela formation sang 442 kan ti te 424 kan han ti ang deuh khan helicopter po hian a hu howan thlo hian a formation ming hin nei ve a kan soitak ang khan tuna an thlo dan hi duas formation ani tuna lo lang hi parade commander Lieutenant General Bhavnis Kumar ani hi General Officer Commanding Delhi Area a Second Generation Army Officer ani a India sipai chuan takani Parade Commander Lieutenant General Bhavnis Kumaran nampuan zar chibaya buka President Draupadi Murmu in alo chang leta tuna lo lang ve thung hi chu parade second in command an ti a ni chuan second commander kan ti ang khani a Major General Nafras Dilon ani hi Chief of Staff Headquarters Delhi Area ani tuna lir thei pathuma lo lang mek hi European Union IO ten ne a flag pali an ni hian an ron tara motor a hian chen an flag te hi EU military flag te EU Naval Force Atalanta flag tele EU Naval Force Aspich flag ten ne a pui sipai an long sipai te flag an ron keng ani India le EU hian in lai chin na kan nei chhozel don te pon ni mel khop mai
tuna kan thlir mek helicopter ron thlok pathum te zinga flag ron thlok pui mek a hi DRDO advanced light helicopter ani a flag aron thlok pui hi operation sindura Indian Army tena an tar kha ni a helicopter dang pani zinga pakhat hi Rudra ALHWSI ni in Indian Air Force ta ani a apakhat le hi ALH Mark 4 ni in Indian Air Force ta tho ani an thlo dan hi prahar formation anti a helicopter khal tu zinga an ho tu pa ber hi hoisen chomoin to dong to sena medal lo dong to colonel Vijay Pratap ani tuna lir thei kan mu pani chi ho hi high mobility reconnaissance vehicle anti a India ku chhuak leo leo an ni man ro chang kang tak tak a phura mel ma helicopter niam takalo thlok tele khomwala mel ma ralthuam ron in chop rup rup te po lo mu thei tu tur rather a phur telani tuna lo lang le chia hi apache helicopter kan ti kha ni a USA changa India na le yani Indian Air Force hian apache helicopter hi som ni pani an neya Indian Army paruk an nei boka Indian Army ta hi apache AH-64E an ti a chun le zana po ral bei thei tur ani mai baka chum jing kara le ro sur noya po boi lo ral bei thei tur chi ani a hetiang taka tangkai ni wang hian borok tank tin minglem an phosak hialani tuna lo lang ve mek thunga hi India tank thazual Arjun le T90 tank kan ti te khan ni a Arjun tank hi mi pali in en kolanga ya commander driver gunner le loader ten omani third generation tank anti thin atlan chak zong a top speed hi dar kar khata kilometer somruk pasari nin a engine hi horsepower sang khat zali la yani a T90 Bisma hi a top speed chudar kar khata kilometer somruk ani a horsepower sang khat za som thum ani India hian tank hi sangli zani vel anei ve mek bok ani tuna tank ni om tak lo lang hi nak missile system anti a tank ka chiatna ani India ku chhuak ni in DRDO Defense Research and Development Organization siamani a nak hi sangka zakwa somriat pariat atanga bultan to khani a sangka zakwa som kwa an enchina bul antan tanga kumsom thum nu kumsang ni le som pakwa khan Indian Army kuta an hlan thei chawani pakhat man hi cheng noi za vel ani ome an soidanin tuna kan hmu ve thung hi light strike vehicle LSV anti a all terrain vehicle ti te po in an soi boka a hming ang tak hian tlangram le korruama te po kal thei tur ni in Indian Army kutan hlan ma hian kum ni chung vel an enchin phota khowot em mai minus degree som thum a ten enchina chang le kholum em mai degree som lia te an enchina chatiang chuan tlangram kong chataka po man tlak turanga yani a machine gun te rocket launcher te po wa thei tura duana ni baka tank kana man ruwa phur kolnan po a man thei tur ani
hei no panglom ni om tak motor te trakin a phur khu unmanned ground system UGS antia robot chikhat ani ber ome hlom deuh takani remote control mang che nia in thlak nan te tangkaya machine gun le grenade launcher te po keng ve thlap rewani tuna kan hmu le ho hi drone chi rang an ni a sudarshan te pon tia saktiban te pon tia sakti prabar kharga ho te an ni a ṭhenkhat chuan in kamikaze drone te pon tia then chuan suicide drone ti te pon an soi boka ama in target azong theya a hmu ma chu thlok kola hmu vele a bitum ta chat thina ralthuam lo om lutuk ani a tun trum hi mi pui hmu thei turan phau chu voi khatna ani heng he ni ralthuam thalutuk india ralthuam chuan vor nei thar te jinga mi ani ve ni Prime Minister in thil hilve chen hi European Commission President Ursula ania German nu ani heng ho hi rocket ka chuana Suryastra le BrahMos supersonic cruise missile ani a BrahMos hi relate ni le point pariat achakina thlok thei nin soyani a ṭhenkhat chuan relate thum tip to painan soi boka relate thum ti hi chu a maximum speed a thlo chak the to pani arin oma yang poni se BrahMos si khovela cruise missile chak ber pol ani ve a Philippines sa te pon thal to Indonesia hena tuna han thal an tum le mek bokani lo ente anga hmu nom khop mai heng ho hi kan ral thuam tha ve ni hei hi akas missile kati khani a SR SAM ti te poinan soi mai thina SR ti chu short range ti na mai khania SAM ti chu surface to air missile ti na ni a khomwala tanga boruak ka na missile ti na ani berani chu tin MR SAM ti te po omta MR ti ka chu medium range ti na ni vele maya medium range te chon kilometer som thum thleng te po akap thei ome kan air defense system India ina asiam ve liau ani kan chuang ve India chuan a chuang ve khop ani akas te po hi tuna kan hmu ve thung hi chu drone chikhat sakti kan ti khani a drone lian takani ate lo khop mai hetiang angche ho hi chu mu pui thla ti te poinan soi bokani
khovat em mai kara po ramven him na atana tangkai tak tak mi hring te ran te ramsa te sava te thlengin Republic Day hian an entir ani kan ramven him na atana tangkai tak tak te an ni hlomani an hnung loka thom hnovar ha local mek silai keng te hi mixed scouts marching contingent anti a tu na tang hian sipai lam an en chhovele lok don ani saluting base ron pan mek te hi combined military band an ni a an ni hi remoi tum thiam musician mi som sari panga set an ni regiment le battalion sang sang atanga po khom te an ni a an ni hi Rajput regiment an ni an war cry donan aw la chu second tunan tini pui khop mai tu hnuai ama anom big lo ti nat lu kan yang chu tuna kan hmu mek hi chu kan hriat lar em mi zo mula le tlangwal te pawh enge maw zat an tam ve na Assam regiment an ni tuna rimoi tu ma local mek te hi combined military band ṭhenkhat ni a po khom an ni ve niang chu an ni hi Jammu and Kashmir light infantry an ni ve thung ani hi regiment of artillery ni vele thunga nampuan zar chi bayan buk me kani
tu na mi ho hi Sikh light infantry regiment an ni a an parade dan hi ha thlak mel khop mai fit chungai ve khopang hi Indian Navy band an ni vele thunga ni Indian Navy India long sipai te an ni a an lam thiam thap khop mai tu na mi hi Indian Navy tablu ni a alem khingun taka kan en chuan an thil phur an entir a khian India in do long lian INS Vikrant te lem te po a omani chiang deuh hlekin lo en ulangin alang chiang khop mai ki Heben party hi Indian Air Force India van sanglam sipai ben party an ve thungani tunami hi Air Force marching contingent anti ve thungani sipai thlona sipai lampang tho ani on tuna an chunglama jet fighter ron thlok liam puat kha pasari an nia Rafael pani MiG-29 pani le Su-30 pani le Jaguar pakhat an nia an thlodam kha spearhead formation anti a thallu feikibar ang deuh hlek khinan ron thlok ani hi veteran taplu ani a sipai bang to sipai pension to ho an ni an wang lai an ngai ve khopang le
hei hi try service step lu an ti a Indian sipai chi thum khomwal sipai kan han ti Indian Army te van lam panga che chi Indian Air Force te le tuipui lama che chi Indian Navy te kan nei a chung hawa chu an ni a an tep lu ani operation sindura an chet dan ve la kha an ron entir ani hian man ro man te saluting base ron pan mek te hi Indian Coast Guard ben an ni ve thunga an ni hi chu Ramrasul Coast Guard an hming ang tak hian tuipui kamvel veng him tu an ni nampuan zar chi bai buk mek tu te hi Indian Coast Guard marching contingent an ni a Prime Minister hian chuang takin European Commission President hi hil vel ni om takani oh hei hi long range anti-ship missile ania alam toy hian LRASM antimaya kilometer sangkhat zanga ṭhenkhat phak ania DRDO siam tho ani relate som achakin athlok thei anti ani achak om fia khop mai Prime Minister in akhil mek hi European Council President Antonio Costa ani ve thungani Heben party hi CISF kan ti mai Central Industrial Security Force ben an ni ve thungani lupar ni on taka lukhum eng khum ho khu Central Industrial Security Force tho te an ni he ben party po hi an hming kan hriat than CRPF kan ti mai Central Reserve Police Force ben an ni an ni hi CRPF lam mi ho a musician ni lo khan ni
tu na ben party ron kal le mek hi ITBP kan ti mai Indo Tibetan Border Police Band an ni a an hnunga hian an man ni tho ITBP tho alam mi ho in an ron zui ve le thung ani Indo Tibetan Border Police hi India le China ne na kan ramri kilometer sang thum zali chuang zet veng tu ten ni a an duty na po hi mun sang tlang sang fit ṭhenkhat sang kwa vela sang te ni wangin khua po avot vin tu kreng maya minus somli panga te ani thei hialani an za om khop mai an hnung che local hi Delhi Police Band an ni vele thunga Delhi Police Band hnunga hian Delhi Police Band March Pass contingents te an local le bokani Delhi Police lam ho an throi tu an leader hi IPS valani a an zinga hian sub inspector pathum head constable somli pali le constable za an tela an vai hian za somli pariat an ni pialama fit ruk klinglo hi pakhat ma anom lo ani an sangom thiau khop mai hi dang dai khop mai BSF Camel contingent an ni a sanghong sei kan ti ho kha ni an ni hi kumin hi kum somli azona Republic Day paretan telna ni to a sanga za ko som sari paruk atang khan Republic Day ya piangin an lalam ve sarani chu an fak om kop mai tunami ve thum hi BSF band party an ni po hi ti hem camel chunga chuangin totorot ten hama pui khop mai hei an camel an chei dam te ku pui bia ko mai ndiram he chu pui tak kan ni khovela chon wang khopang heti ang ke chu Tura saluting base ron pan mek te hi NCC mai che ho an ni NCC chu kan riat lang kha National Cadet Corps kan ti ho khan nia mai che hlang an ni hi an thiam thap reu khop mai hei kon leader te po khu zo na thlak mel te po pu ve ka ti an lo tel ve ran nge moni don ni Kami band party po hi NCC thawan nia combined band an ni an leader kha mai chia ani ve tlat mai hei hi NCC mi pahau an le ve thunga ni NCC chu college culture chuang kan hriat lar em kha higher secondary kalte point hret fo me min krim hi chu atel ve lo te po in
นี่ฮี NSS National Service Scheme เอาอันนี้นุ่งรอนดอลตัวที่ mass pipes and jumps ban อันนี้ตัวน่ะชวนไบค์ช่วงเทียม CRPF และ SSB มีและซาเตกันคลีร์ฮาวดอนะให้ฮิจูสอยจุยตูร์ก็เชวักเราอินเราเอ็นท็อปไม่โดนเนี่ยซิร์เราและเทียมนบีกในเราตันชวนตีงดตีเวงดเจรอจูนี่เราวะอินเราตีเวงดตั้งตีรอจูกับเราครบมาเราตีเวเราตูรินอินเทียมมันนี่เราชวนกันเงินมาสาเจ้านี่